byiza mwe dukomeza kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu, amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Ndabasuje ikaze mu kiganiro tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota amasimbi. Tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota amasimbi. Twagaso gacu ni twubaka showbiz nyarwanda iziramo amashyari, inzangano, gutukana, gushyamirana, kwangana, gusebanya, gushyananza ubwambure ndetse n'ibindi byinshi cyane bigenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Kuri uyu wo kuwa gatanu ubwo nyine ni mu minsi dutangira weekend nibwo umunyamakuru Emirene akaba ari n'umumanager wa Veste na Dorcas baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, nibwo yapostinze ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye kuri Instagram, nibwo yapostinze umukobwa kabisa bita Liliane, ni umukobwa bagiye kurushinga byemewe n'amategeko. Rero uwitwa Emirene rero yagaragaje save the date ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2026, nibwo umunyamakuru Emirene agiye kurushinga n'uno mukobwa nyine bita Liliane. Rero ku mbuga nkoranyambaga abantu bagiye bagenda babigaruka kuko nabonye na post imaze kurebwa n'abantu benshi cyane, ku buryo comment iri mu bihumbi birenga bitatu ku bantu benshi ibyamamare bagiye bamwifuriza urugo ruhire. Abanzi nk'aba Bruce Melody bagiye bamuha congratulation, ba Philipita, ba Kadafi ndetse ba Rakinzemana ndetse n'ibindi byamamare byose muzana mu Rwanda byagiye bimuha congratulation kabisa ku munyamakuru bita Irene Murindahabi. Rero abantu benshi bagiye bavuga yuko uwitwa Emirene nyuma yo gutereka filime hanze bita Isereri ari kumwe n'uwitwa Inkindi Aisha ubwo bakinaga nyine bakundana, abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga batangira gushimangira urukundo rwabo bavuga yuko n'ubundi uwitwa Emirene bizarangira arongoye uwitwa Inkindi Aisha. Ariko ubibabashije bose no mu kiganiro uwitwa Aisha yakoreye ku Gihe n'ubusanzwe ahora bivuga kuri Isimbi cyangwa kuri MI, avuga yuko bano bantu ari inshuti zisanzwe, ari inshuti nyine ni best friend, ariko ibintu by'urukundo bitarimo. Rero abantu benshi nagiye mbona postinga ngo Aisha noneho ngo ararira, Aisha noneho ngo ariyahura, abantu benshi bagiye bapostinga ku mbuga nkoranyambaga. Rero ubu ngubu nyine ukuri kugiye hanze, umunyamakuru bita Emirene yamaze gushyira hanze save the date y'umukobwa abazarushinga kabisa meze neza. Ni umukobwa kabisa wibera mu gihugu cya Canada. So rero ni amakuru meza cyane kuko nagiye mbona ibyamamare byinshi bigenda bivuga ko uwitwa Emirene ni umuntu uzi kubana neza n'itangazamakuru, abahanzi ndetse n'aba promoter ndetse n'aba content creator cyangwa aba YouTuber, kubera yuko afite audience y'abantu benshi cyane, kuko mugeno mu comment kuri Instagram ye abantu benshi kabisa ababyishimiye ibya Danger. Urumva nyine ni ibintu bikomeye cyane. Rero ku bantu bavugaga ngo witwa ngo Papa Sava bagashyiramo Philipita, bagashyiramo Rocky, bagashyiramo Bamenya, bagashyiramo Emirene, bakavuga ati aba bantu ko mudakora ubukwe bimeze bite? Rero abantu benshi bagiye bavuga ati uwitwa Emirene nyine akaba yigumuye kuri timu, akaba yigumuye akabakoza ubukwe mu gihe abandi kabisa ngo batazigera bakora ubukwe habe namba. So rero nagiye mbona abantu benshi kubera yuko kubera iki abantu gukora ubukwe bisigaye ari inkuru, noneho kudakora ubukwe ntago bikiri inkuru. Se kubera iki? No kuri si yarahindutse papa. Reba aho gukora ubukwe ibintu bisigaye biba ari inkuru, ngo no muntu ngo yakoze ikintu kidasanzwe, kandi mu muco wa Kinyarwanda kurongora cyangwa kurongorwa byari ibintu bisanzwe kabisa, bizi ko bizabaho. Ariko ubu ngubu nyine nanjye nabonye byabaye inkuru kabisa ku mbuga nkoranyambaga. Rero ni muze dushyigikire uwitwa nyine Emirene kabisa azagire ubukwe bwiza cyane nk'uko yashyingiye umukobwa we Vestina, nawe akakora ubukwe bw'agatangaza murabyibuka. So rero n'umunyamakuru bita Emirene ndabizi ko abantu benshi tuzamushyigikira, yaba ba Bruce Melody babigaragaje mu ma-comment, yaba Bacita Magic, yaba abandi ibyamamare byose byagiye bigaragaza ko byishimiye uku kurongora cyangwa iyi save the date y'uwitwa Emirene Murindahabi. Rero ngiye kubibumvisha muri buno buryo uwitwaga promoter
Simbi TV, Rocky, Philipita, Kadafi bagiye bavuga yuko uwitwa Emirene nyine avuye muri genge adohotse agiye guhura n'ibibazo bikomeye cyane, hanyuma tubiganire. Se wabibonye gute? Emirene akoze igikwe cyangwa ni bya bine? Tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota Amasimbi. Reka dukomeze tubyumve muri buno buryo. Bamwita Kadafi Pro. Umamagaye ndi kurgira. Ndi mu kiganiro nanjye nimba mbwira abantu kuri murargira hano narakuzamuye sha. Irahasibira. Narimo mbwira abantu kuntu ubu ngubu mukamezi mufite service idasanzwe kandi noneho na payments online bisigaye bikunda. Kandi aribyo ndi kuririra nkubwira ukuntu kuri mobile money ushaka wodaringa akantu uhita ubibona. Donc umuntu arodaringa kuri website yanyu mukamezi.com ugahita wishyura imwe babanzaga kugura akantu kampamagara ngo nge nandwo nyihari naragiye. Mu by'ukuri ntiwikoraho. Simpari. Reka kwishyura online amafaranga atava kuri mobile money. Ahubwo mumbwire ngo nuzaba masha kamera abavugisha. Ni bande bari gushaka kamera? Mu kigo bita Royaume des Enfants. Royaume des Enfants ngo hari gashuri hari ishara gashuri ntuze aga arimo arafasha. Ndetse muza n'umukire. Ni ishuri ntago ari agashuri. Ni ishuri ntugapfobye ishuri. Wumvise ko Kada nukuri kw'Imana ngiye utankuza n'uwo mukire. Bagiye guhuza n'umukire wa Rwanda wereka kuvuga na